Your sister Akwaba. Yeah, na. Ma Akwaba so ba mo bi TV so. Okay. Na say on some my ekokosui for the past few weeks there. AKUAPEM yenua ba Rosemont Brown. AKUAPEM POLO na se me. So what? Pacho mate. Wadwen kire was asem no say woya ade ana wanya ade. Oh, pacho wanya ade. Nti ye de adesrede de ma nanado se wonhwe because oyo oba e na oba abonti an ma bebre roro mo ho so what ase nti no ye sire nanado se ye pana cho aso ontwe na so na mom ni prison de e too much maye ye sire na ma ni bebre wa abonti en na wanya de ne kodeda o en na e final bibia fa ho so betimi e bibia fa ho so what ase nti sa na ye de sire nanado se onye bibi mfa ho na nanado so fa ne nansi wo o man no se sei so what I say, we social media, niema bebre airtime. Yes, na do say on fa ne nansi wo. Na wonye bibi mfa ho. Enkura so ba do me market ha. Wo hu nkura nketewa wo motonton. Polity ni ade ni nyina mu no e ha adwen. Ti yes na do say on fa ne nansi wo oman no. Na omo hwe oman ni ye mamma because say ma brenso. So what I say to ye de kan say adesrede ne de ma na do say onyi oman asotwe kakra na omunyi ne maye. Because e be affect ne ba no so. So what you say? That obi ka say ebe ma nkora ne bi so asua de e koso no. It no ma ono so che say eni kwan say we because akora ne so eni kwan say ye kyerekye no ni ma bi se koso ne nkora na aba no o ma dwuma bie pa. Oh de na ka fen ka ne na ka nkora ne bi nim no. Ese nkora we nim ne mo. Eti na isa ka we na ka ye fa mo ne kokko. Na say ye kyi ne timi ya na ye nyine mfiri wa na wondam kakra. Oh, one number 2 weeks, but you say the koso wo man mu no. Madam say e kan wo hwe TV so ahwe ne ma e koso abanya makwan e ma adunsifo bebre aba betena wo man ne so mo aba betena wo man yi mu o mo na yesi e nkura ne hwe wo mo e wo TV so ma yesi wo man ne ye den e sei eti na na do fa ne nansi wo TV bebre a sa ne ma ne koso no wonye den on cancel na sa ne ma ntwam because wo hwe na agrada wo hwe obofo no sa ne ma no e koso bramoni perfume ni ade so what I say ni nyina nkura no hwa ohu ne se ohu ne se de e ka ne se asofofo no enya sika ne ni omo ye no ono so kwaye bibi saa so what I say ono so benya sika eti yesre na nado se on fa ne nansi wo na on katikati ne ma bi so na ema oman ni mu asumdwe mlam because say de oman ne kono asumdwe nim ene obeti akra wo ye sei ene obeti akra wo ye kokun obi ni nyina ye TV a ye hwe ye ma no hwe so what I say first no na ye ma no hwe sa TV ne say akwa ne free school ba e de no ba nya TV no ba hwe Na me ba o office school ba wo for no e na mo so mo duty ne fen say TV no na ka wo to nya akwa ne to ti ade ntina sound ba ko no ba tan bi ne ba ene ne ma me bu hwe na no mo to no mo hwe TV sa ka wo na ye wo di anti wo na ka mini aba de wo ka no menyi wachinye ba te na wo hwe ye si wo ba market ye Uba mema se ne na mu market ya. Uba e mema se ne wa. Because you say mema no wo mo hwe ma. You say mema ni bebre hwe ma. E ma na for so ye ma ni di. So what you say? Eti want me so ankura ba mienu mi ensan for mo market ya. Obeje o mu wo fie. Ina this time kura no so ma so ye den kakra. So what you say? Eti want me for oba market ya. Se obeje na ofie. Ofri school ba obe den. Obekwa ko TV. So what you say? What the two ha na hanye ya first no akura free school ba toys ni ade wo mo hwe ba se ni ekoso TV so kwa awia omu nyi toys so what ma say awia no omu nyi toys sa first ka beji sika fa 1 million beji we no na ekoso nti akura ni sha akura even ma akura po de no problem but memu ano sa 15 years e kono opekwan ya ide anya ne ho because of niema ekoso ni ntia etie de yesre na na do say omanya ama no sa we no yesre no omo ma ne punishment bi 2 weeks bi na omonyinu mai because e be say akora no ne ba no so ye den e da ati because akora ne benyini ne e be ka say ya che o ma me kura tumu da no yesre oman no na omonhu ye mobo na omunyi ye nua no nye den e ma ye yo me da say wa so wa boy yo